Sepi amat Moyono. Wah, ini gue balas lo. Dulu lo ngerjain gue terus lo. Sekarang lo, awas lo. Hah? Tunggu lo ya. Awas lo yang gue kerjain tuh. Seger-seger lo. Cukup dah. Awas lu ya. Mantap. Mampus lu ya lo. Awas. Kerjain lo. Yon. Yono. Woi. Sopo dicela-cela ini. Ngerti orang ngantuk aja malam-malam. Sini lu. Apa tuh? Lu jam segini tidur. Buset, keluar. Apa tuh bro? Yon, yang lu jam segini tidur lu. Jam berapa ini? Ngantuk aja apa tuh? Ngantuk lu. Tuh, banjir motor lu tuh. Tuh, bensinnya banjir. Motor. Sip. Tuh, lihat, banjir. Soalnya udah lu. Lu liatin tuh. Banjir gitu motor. Mampus lu. Lah iki apa? Tetap sih kerane ditutup kerane. Saya untungnya iki kan dari Jambrong iki. Loh. Pertama kok kayak ini malah. Bau solar, bau tape, apa iki? Aduh. Ya iya, Bro. Iya, memang bocor, karena gua kasih tahu lo. Tapi aneh, Bro. Malah isi 70.000 loh, Bro. Bau nih gitu. Oh, apa? Hah? Coba ta, Bro. Coba. Oh, nggak usah. Bensin memang gitu baunya. Bensin ambunan toh. Nggak usah. Lah lu ngapain sih lu? Lu cium sendiri dah. Kok wis iki anjir. Apa anjir, Bro? Bu. Betul, Bro. Njero ae. Ngobrol jero Mlebu. Hah? Bukene lho. Ya. Lah kok tak rumahku iki mau, Bro? Ya tahu dong. Masa ora tahu gimana sih lu? Tahu aja lu. Besok lu ada acara enggak? Pagi. Aku ya gak ada acara apa-apa tau, Bro. Ajak bisnis we. Bisnis olahraga, Bro, biar sehat. Oh iya. Besok pagi. Oh iya. Suwi gak olahraga, Bro. Nah, ya olahraga kita pagi. Olahraga lagi. Bisa deh. Jam 6. Jam 6. Oh ya, jam 6. Pokoknya lu lambat gue tinggal. Olahraga nih itu, Bro. Di gor banyak cewek, lu tenang aja dah. Ya cocok ya, Bro. Gue malas ngajakin si RT. Tapi aja ngapusi terus, Bro. Aku ki semua apa sapusi, apa Hapus. Pokoknya lu tenang aja ndak. Tok halus. Lah dia tidur. Saya besok olahraga udah wis ngantuk. Kopi. Aku gak gula lho, Bro. Kok pakai yang tak kopi ya Pak RT mestinya. Oh, Pak RT. RT warep sama dia juga kopi tempat gua terus. Soalnya Bro iki jame tak cocokne iki jam 6 iki wis ana ya. Buset brengsek si Ono. Iya, Bro. Gua tinggal tidur. Jauh-jauh gua kesini. Iya, besok. Awas dong, gua kerjain dong. Nah, dia pulas. Gua putar jam lo, ha? Aja lo. Mampus lo. Gua bikin lo bangun jam 2 malam lo. Olahraga lo sendiri sama hantu lo. Jangan karo jambrong iki. Aduh, atus sih.
Loh. Lah kok sepi? Ya wis lah. Kadhewe arep ngenteni Jambrong. Oh, mendung apa-apa iki ya. Sepeteng kok ngene. Ya kok sepi wis. Nah, istirahat. Jambrong iki, Mas. Jambrong ora jelas maneh. Ya jajal cewek sing dimaksud Jambrong iki paling. Nah, kayak cewek iki tak was-wasi. Cewek apa duk iki? Timbangane ngurusi Jambrong iki karuan iki ae wis. Hah, berangkat. Mbak. Ayo. Katanya mau jogging. Ayo, Mbak. 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 Mbak, wah. Ini mau jogging malah diem aja di sini. Mbak, ayo Mbak. Aneh orang ini nggak mau noleh. Mbak. Halo. Ya adalah. Apa sih bang? Enggak, Suki. Abang mau make? Make. Sampai dulu. Gak kesiangan gak jam segini. Siangan apa bang? Abang mau make? Nih, Make. kita, yuk. Nah, saya. Ayo bang. Itu di situ deket. Yuk. Iki lo pagi jogging kok. Pagi apa bang? Ini malam. Abang stres kali ya. Ini jam saya bang, jam malam. Jam malam gimana? Ini jam 2 bang, jam 2. Abang aduh. Udah lah bang, jangan pura-pura. Nggak pura-pura, ini kan sudah pagi. Pagi apa sih bang? Abang nih kalau nggak tahan ngomong. Udah. Enggak. Udah. Mau jogging. Saya. Oke. Ojo cokol ngono ta. Malu abang ya. Tenang bang, ada alatnya di sini. Alat nih gerani kowe iki. Abang, bang, ayo udah. Sik toh. Udah bang. Udah. Cepetan abang sini. Tuh, nih bang. Nih bang. Siap sudah tempatnya. Ayo kita. Jangan pura-pura bang. Wis gak iki. Bang. Bang, tunggu bang. Bang, tunggu bang. Aduh, ampun tenan. Bang, tunggu. Bang. Saya gila aku ki. Bang. Dengerin bang. Paling 5 menit bang. 5 menit. Mati aku. Ayo deh, bang. Bang, keburu pagi bang. Aku ki gila iki lah apa wedok apa iki? Ori bang, nih. Ori. Tuh bang Ori. Abang nih nggak percaya sama kita. Aduh ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Aduh, ini si abang aja ngono, Mbak. Gue bacok lu awas. Loh, lagi. Duh, bacok tenan iki. Lari dia lu. Lu macem-macem lu sama gue lu ya. Oh, gue bacok lu bang. Jual mahal lu. Dasar lelaki sampah. Hai, nama saya Tumini. Mas Yono. Jika ingat mah buban pian di subscribe. Opal kita. Iya Mas Yani. Oke, sedap. Rumpi deh. Kalau nggak kuat tumpahin. Bang, pokoknya kalau ketelan nambah 5.000. Kena gigi. Kena gigi. Uang kembali. Makasih ya Bang. Subscribe.